Terbang nih. Anjing kayak megang pipa tau, pipa Mario Bros. Gua nge-save dulu kali bang. Nge-heal dulu gua. Mati ini bang Pokemon gua. Anjay, jadi Mega Rayquaza. Ditembus loh. Ada segitiga tuh. Apa tuh? Itu mungkin pecahan kali ya, positif aja. Pura-pura nggak tahu aja deh. Wih, tapi Pokemon gue lagi. Wah, dia homunculus kah? Full Metal Alchemist. Tap, 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 tap. Gila, ini dia Deoxys. Bisa tangkap gak guys? Udah repo lagi kok. Delta Stream. Ntar guys, ini gue nedeng ya masalahnya. Short dance dulu. Ngapain lu? Enter mati gak sih? Gue takut mati cok. Jangan sampai mati ya guys. Gue mau coba nangkep soalnya. Bagus. Ya recover bangsat. Apa di master ballin aja ya? Ini sih harus full trouble guys. Bisa tuh ditangkap langsung. Satu doang. Ntar nunggu penuh lagi baru kita serang guys. Oke, please jangan mati ya. Sumpah demi apapun jangan mati. Gua salah lagi tadi, gua malah Dragon Dance. Cing, recover mulu tai. Recover 10 kali loh guys. Sisa 10 doang. Dia belum nyerang apa-apa ke gua. Gak mau. Recover. Oke, kita serang lagi. Stream speed gua habis. Nah, lu naikin juga gitu. Biar nggak cepet mati. Masuk yuk. Daripada jahat lu. Anjing, recover mulu tai. Lagi deh guys. Satu, dua, tiga. Aduh, satu lagi tuh.
Gue takut mati, euy. Sumpah. Pakai Dragon Pulse aja gak sih? Habis extreme speed gue. Wow. Bahaya guys. Ularnya mengkilap gitu ya. Nah, lu naikin aja dah. Terus nggak apa-apa, biar lu nggak mati. Gue malah takut dia mati gitu. Bodoh sekali Junior. Masuk yuk. Nggak mau. Mungkin Pokeball mau. Hyper Beam loh. Nggak gitu juga sih bang. Mau mati gue anjing. Mampus, nge-charge kan lu. Gak mau. Bagus, recover terus. Dragon Pulse. Ya anjing. Guys, kayaknya ini bakal gue pakai Master Ball aja deh. Ribet soalnya guys. Ini terlalu lemah gitu. Walaupun level segitu. Ini gue pakai ini dah. Selamat tinggal Master Ballku. Pakailah. Biar nggak ribet gitu mikir. Gak usah. Gideon gak usah. Keselak lagi. Gak usah. Nge-lag banget ya. Daripada kritikal anjing mati. One hit KO tai. Lah mana sih ininya? Oh, udah cabut.